Bugün Hazretim geldi dep, halkıma vakit verdi dep, can düğünümüz kayradan bugün jarkırap kaldın elcirep. Ruh alam degen düğünümüz bilen ayalamga melcirep. Hazretim geldi dep, Hazretimden buyursa 70 yaşım belgilep. Hazretim 70 yaşınız kutlu olsun. 70 yaşta pirimdin jerge ve bakıt kut konsun. 70 yaşınga birimiz ağa koşulup dağı bir 70 yaşı cup olsun. Hazretim 80 yaşka barınız. 80 yaşka barganda sizden serpetmesin bağınız. Adamzatka bul gündün ak padışa bolup karaçı kızmat kılgan çağınız. Kutlu bolsun birimiz sizin Kudaydan gelgen tağınız. Esen bolsun arvak pirim sizden doy canınız. Siz bar üçün karaçın ağarıp durat arvak bizden asmandağı doy tağımız. Günden gün gögöleyip bizden ulanıp arat sanımız. Pirimiz bugün geldi dep atasın görgön baladay bizden herkelep turgan çağımız. Tap kayda ketken karaçı bugün kayrılıp geldi bağımız. Aylanayım pirimiz, mömölü bizden şağımız. Pirimiz bizden pirimiz bar üçün karaçı kirdebet bizden dilimiz. 90 yaşka barınız. 90 yaşka barganda pirim sizden todoy bolsun bağınız. 95'te bolunuz, kaysıl jaka barbanız, kagılayım pirim sizden açılıp dursun jolunuz. Kazak menen Kırgızska, Tacik menen Özbek, degelen adam balasın bugün güyüp turgan günüsüz. Yürekteki pendenin aytıp turgan ünüsüz. Adamzatka karaçın Allah'ın belgen pirimiz. Var üçün bizden pirimiz, ölü emes doy tirimiz. Halk içinde karaçı kara cindegen balege karmat bayıp dep yürübüz. Kağılayım pirimiz, buna 70 yaşka keldi dep, adamzat bunu mayramdasın 70 yaşım belgilep. İlgeri Kırgız babam gep aytkan, jetinin birin ilgerten kıdır bolot dep aytkan. Piri bardın baldarı joldorun arvak barganda şıdır bolot dep aytkan. Körse göngül bölünüp, Paygambarım Muhammed tirüsünдөй görünöt. Olturgan jerde pirimdin 18.000 alamdı nurları jerge tөгүлөт. Biz okşağın muritler bereke menen rızka merimge çındap çömülöt. Adaşkanandan biz elek, Allah'ın jolun karaçı düşündürgön siz eles. Düşünbögönдөй biz elek düşündürgön siz eles. Aman bolsun jarkılda pirimdin bizdin elesi. Pirimiz degen pirimiz Alatoğunun boyundan aşosu biyik belesi. Pirimiz degen pirimiz bugün adamzattın enesi. Tartılıp durgan kayıpta bugün ruhaniyattın jelesi. Ruhaniyattı karaçı tak götürüp moynuna bugün alıp yürügön kemesi. Jeleginiz daima jelbirep tursun pirimiz. Buna Kırgızga bugün geldiniz. Oşonçoň adamzattın içinden Orozonun gününde pirim göngülдөй böldünüz. Kelgeningizge rahmat.
Bizге окшогон балдарыңызды көргөнүңүзгө рахмат. Жан дүйнөңүз жаркырап, аяламга шоолалап күйүп турсын чырактап. Жамандык деген балекет пирим сизге жолобосун деп айтам, тең алыстап рахтап. Ала тоосун суусундай арубакта пирибиз, эмиң ага бериңиз булактан. Халпабыз берген таттуу торт, бул таттуулукту билгизет. Пирим деген пиримден өлгөн жандыдой тиргизет. Пирим деген пиримге адашкан болсо, пендеси кайролдуна дой киргизет. Өчкөн отундой күйгүзөт, өзөкө кайра киргизет. Өз атасындой билгизет, жан дүйнөсүн карачы жарк дегизип то күйгүзөт. Ушул алам дүйнөдө аламдагы Алланын жалгыз өзүн сүйгүзөт. Бир Алланын жолунан адаштырбай жүргүзөт. Кагылайын пирибиз, бир кезекте биздин да баш айланткан жин болду, бизге баш аламандой дин болду. Бир кезектен алымдар озан албай тим болду. Атпай журттун башынан ай караңгы түн болду. Ошол ай караңгы түнүндө пирим келип элиме жарык чачкан күн болду. Аман эсен болуңуз, айланайын пириме 95 менен 150, пирим 160ка толуну. Nur çaçı bizdin üyübüz, piribisiz degenden arvak, ak etkenden tak etet appak bizdin süyübüz. Jarık bolsun piribis, bunağı can düğünöde geçegin Allah'ın bergen üyübüz. Oşol üyge gir albay, oşol üydün piribis tilin çında bil albay. Can düğünöge gir albay, jaratkandın jarlığın can düğünödön bil albay. Adaşkan pende biz bolduk. Kagılayın piribis, özüңүздү көргөндө ошол мусорлордун барысы тазаланып калгандай. Дүнүйө деген шумдуккен сала бере турбайбы, ар күндөн ар башкача аңаргандай. Алмадай башты маң кылды, муногу деген нерселер биздин алмадай башты таң кылды. Тажал деген баленин үстүбүзгө кан кылды. Агарган таза жерлерди капкара кылган чаң кылды. Өзгөлөрдү зор кылды, өзүбүздү кор кылды. Башкаларды зор кылды, башатыбызды кор кылды. Оболкун элди кор кылды, оңбогон жаман күчтөрдүн огуле бизге зор кылды. Төбөбүздөн карачы басып турган тор кылды. О, миин анда болсун пиримдин анда батасы, 70 жашка элимде бакталай гана болуп орносун. Бар болуңуз пирибиз.